Tunakushukuru kwa magharibi ya leo. Tunakushukuru kwa ulinzi wako mwema. Ulilinda wandugu na wadada. Ulilinda watumishi wako. Sisi sote kwa upendo wako na nguvu zako ulitulinda. Utukuzwe tangu sasa na milele. Wapendwa wako, tumewasili chini ya hema hii. Tunahitaji chakula, tunahitaji mkate unayoshuka kutoka mbinguni. Mwenyezi Mungu, mbele tuseme jambo lolote, samehe kila yeyote ambaye amekukosea. Kwa machache na kwa mengi, utuonee chini ya damu. Mwenyezi Mungu, wakati chombo chako kitapanda mimbara, tuweze kusikia sauti yako kupitia kwenye chombo. Wateule wako tunajitayarisha ili tupate chakula. Tunakuomba Mungu, ushuke uzingire pande ine za hii nyumba ili muovu shetani asipate nafasi. Tunakemea mashetani waende mbali nasi. Majeshi ya mbingu ikuje ituongoze. Kuja ukue karibu yetu. Unapotumikisha mtumishi wako, na sisi utupatie masikio ya kusikia. Anaposema na sisi tuseme amena. Tuone nguvu zako, tuone mkono wako kwa magharibi ya leo. Kuja Baba, tunakuhitaji. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Turaririmba kwa jina. Tutaimba tukimpokea mtumishi wa Mungu. Mbega kone mujuru, mumwewe, mbega kone iwe mbega kone iwe mumwiwa, mbega kone iwe mbega kone oh ao bakarwa, mbega kone iwe mbega kone ao bakakuta, mbega kone iwe mbega iwe mumwiwa, mbega kone iwe mbega kone ao bakarwa, mbega kone iwe mbega kone iwe mbega kone iwe mbega kone oh iwe baharo mutekano iwe aramahara iwe yewe iwe Haleluya. Jina mwene data, mimi na ndugu tunawasalimu ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Turahagurutswa no kubaha Imana. Tunasimama kwa kuheshimu Mungu. Turasoma igitabo cy'umubwiriza, kitabu cha Mhubiri 11:4 mstari wa 4. Mubwiriza 11 Mhubiri 11:4 kugeza kuri 5, mstari wa 4 mpaka mstari wa 5. Ndi wihuta nawe adushakire Matayo. Anayekuwa na uharaka naye atatafutia kitabu cha Matayo 25:25 mstari wa 19. Yihuta hagarire ku murongo wa 30. Atafikisha kwa mstari wa 13. Nimara gusoma umubwiriza, ninapomaliza kusoma kitabu cha Mhubiri, nawe arasoma Matayo. naye atasoma kitabu cha Matayo. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uhora yitegereza umuyaga nabiba, kandi uhora areba ibicu nasarura. Amen. Amen. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja uwo mugaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye.
uwahawe italanto eshanu araza azana izindi italanto eshanu ati databuja wasigiye italanto eshanu dore nazigenzuyemo izindi italanto eshanu. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe italanto ebyiri araza aravuga ati databuja wasigiye italanto ebyiri dore nazigenzuyemo izindi ebyiri. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Amen. Turakomeza. N'uwahawe imwe araza aravuga ati databuja nari nzi yuko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye. Ndatinya ndagenda mpisha italanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko sarura aho ntabibye, mpunika ibyo ntagosoye. Italanto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampa ibyanjye n'inyungu yayo. Nuko nimuyimwake muyihe ufite italanto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu muriro hanze, mu mwijima hanze, niho bazarira bagategereyo. Amen. turabasha kwicara. Naweza kuketi. Wera Mana y'ukuri, Mana igira neza, tugarutse imbere y'ubwiza bwawe tuguhendana kugira ngo uze ubane natwe. Ijambo rirasomwe, emera ni wowe ushobora byose, uritubure imitima yacu, maze abateranye bose babashe guhazwa nawe. Igaragaze muri byose, gutangira no guheruka tukugireho umugisha, ko tubyambaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Kongeye kubasuhuza, tunawasalimu mara tena mu izina ry'Umwami wacu, ndani ya jina la Bwana wetu. maze igihe twumva Tunamaliza muda tunaposikia amagambo meza maneno matamu adutegura. anayo tuandaa. Amen. Amen. Turishimye rero Tunafurahi kandi tena turanezerewe tena kuko tunafurahiwa dufite kwa udutegura. sababu tuna yule ambaye anatutayarisha, Nta wundi ugikwiriye na wakati walikuwa wakituambia hakuna mwenye anastahili mukimuhe heshima, kuko ari ike, kwa sababu ndio mwenye anastahili heshima kandi tuimwachie. utakimuhaye, Tena kama mwachie heshima, ukimuhaye unapomheshimu ntacyo bimutwaye, hatapoteza, kuko afite byose kwa sababu ni tajiri wa yote kandi ashobora tena byose. ni muweza vyote. Twarabyumvishe rero, Tulivisikia sasa, ko ibyo dukora byose matendo yetu yote bigirira akamaro inakuwa na faida twe tubikora. sisi watendavyo. Ibyo ukora, Yenye unatenda amen, ene ni inyungu ni yawe, faida yako, ntabwo ari inyungu si faida ya Dusabe, ya Dusabe, ntabwo ari inyungu si y'umugabo wese, faida ya mtumishi ahubwo ni yoyote, inyungu yawe. bali ni faida yako. Ibyo ukora bibi Matendo yako mabaya nanone bikababaza na inahuzunisha abantu koko watu kabisa bahwanye nawe, wenye sawasawa kuko ari na wewe, abantu kwa sababu ni watu n'abantu. ni watu
kuko mu ijambo ry'Uwiteka kwa ravuga sababu riti ndani ya neno la Mungu inasema uko icyuma gityaza kama ikindi, vile chuma inavyonoa ingine, niko umuntu aberaho vile mtu anaishi kugira ngo abere inyunganizi mugenzi we. akuwe msaidizi kwa mwenzake. Inakuwa faida wakati tunakutanisha, inakuwa kupoteza kama hatukutanisha. Lakini mbele ya Mungu haikupe kitu, kwa sababu Bwana wa milele ndio muumbaji. Yeye anakuumba vile atakavyo, anakutengeneza kabisa. Ndio maana unaona ugasanga yagiye unakutana, umubumbi Biblia inasema mfinyanzi afata umugomba umwe anakamata pasi moja, agakoramo akabindi, anakamata udongo moja, anatengeneza mtungi akoze mikenzi mitatu ambayo anatengeneza. kambe ukajigatekamwe ibyo Moja inapikwa ya kupiga chakula, akandi ingine ukajigashiramo indabo, unaweka ndani maua maua. urugero rufatika. Tukamate kiwango, Muri kwereka kantu karahanga unaona hii maua sikameze neza, inamerameta, sikanejeje, inafurahisha. ubugere muri bathroom Ukiingia cyangwa se muri toilette au ndani ya wasangamo choo, kandi ngako unaweza none kukutana se pengine kuki kama ahisemo kabasha muri toilette. kwa nini alichagua moja naiweka kwenye choo, yavuga ati kubera icyo wabikoze. Sasa Cyangwa wabikoze au mwenye amefanya. Amen. Niwe ufite uburenganzira, Ndio mwenye iko na mamlaka, nukuvuga ko kano karangaha yenye iko hapa kuko kari mu rusengero, kwa sababu iko ndani ya kandi hekalu. kanyacyubahiro, Yeye cyangwa se inakuwa kari mu nzu, au inakaa ndani ya nyumba, kandi kanyacyubahiro. inaweza kuwa yenye None heshima. kababaze. Sasa ni Iyi waulize, vase iri mu nzu kama hii iko ndani ya wabiguze mu nyumba, soko imwe, kama umenunua ndani ya kandi soko bikaba moja, binasa, tena inafanana, induka yifata ingine unaikamata ukayishyira hanze, unaiweka nje, induka yifata ingine unaikamata ukayishyira muri toilette. unaiweka chooni. Ese ko byose bifite akazi? Mbona vyote vina Ese ko kazi? byose bifite akazi? Mbona vyote vina Bifite faida? umurimo umwe, Ina kazi ariko moja, byose bifite ibara kimwe. lakini ina heshima moja. oya mumbwire. Mniambie, kimwe. ina heshima moja. None muri ubwo bubindi rero bw'umubyeyi, Ndani ya ile mikenzi ya mfinyanzi, kamwe kagiye mu nzu kajya kateka, moja inaenda ndani ya nyumba akandi kupiga. akafasha uvuze ngo kanoko Hii nayo nasema hii nayo nayo kujyamo no maua, unaingia ndani hii maua, izi ndabo hii maua abije bazireba wenyewe wataingia wanapotazama, kwa sababu nasikia furaha yake, nabo zirabanezeza, nao watasikia furaha yake. akandi ugafata Ingine nayo ikamata, uza kutoja mu mazu y'abantu benshi, utapenda kuingia ndani ya nyumba za watu, unakutana ameiweka ndani ya choo. Yote ni mtu mmoja ambaye amenunua, lakini alitofautisha kazi. Sasa vyote havitende kazi, vyote si zinafanya kazi, lakini kazi zako si haikutane, ni kazi moja lakini heshima tofauti. Ndio vile kazi ziko. Watu wengi wanashidanganya, wanasema mimi kama nilikuwa huyu sifae kitu, kama mimi nafanya hivi sina mafaa. Lakini Biblia inasema heri mtumishi ambaye anatenda kazi kama vile alivyopewa. Kama vile umepewa wewe, usijipatie kazi ambayo sio yako. Tumika kazi yako, tena utumike na bidii. Kazi inaharibika lini? Wakati unavuka, ninatenda kazi ambazo haziniruhusu, ninafanya vyenye haviniruhusu. Imirimo kazi itandukanye tofauti mu gihe gitandukanye, wakati tofauti, kandi n'ibyubahiro tena na heshima bitandukanye tofauti. Murabyumva gute? Mnafikiriaje? Murabitekereza gute? Mnafikiriaje? Biblia ivuga ngo, Biblia inasema icyubahiro heshima ni cy'Uwiteka, ni ya Bwana. nushaka kugitwara, Kama unapenda heshima, arakikwaka, atakunyang'anya.